Wa Badwam say one semno the obetie bi and say Tema West MPP mpanimfo bi ya won makobo apro bi ya wo chodin no esan ko achi no wakonya enkwanhia sanso na MPP amanyoko ne mpanimfo wo mo a ehwe abato ebekoso November 4th do so no wo mo sigina ye ya wo kire se wo a wukuta dibre e wa mammo yi mo ro nya ho kwan se obey agent ama obia nananom no manfo wo mo wa tebubuzu chema wa ye krado asrafo bia ya wo mo betena no wode akire empanimfo wene nsama hudo bi namde so bo se bedwam so kase DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no YouTube uzo de live Adom TV wo hwe no na wo like na wo share na wo subscribe wo share me ya frame anoche wa ba ajwa se wa face semle nchemo no mere to so amount yakase mu ana yede to edwa se Tema West MPP amanyoko ne mpanimfo enipa ensia ya na wa makobo aprawo bia ya edi ntwere sonko no ekoso no wo sa wachi akowonchi ndi se worum ekonya enkwanhia na nkwanhia ni mo na beto dwase nipa bioni de Dr. Fuahwe wo mo yi wo mo na emu nan ya aka de ogusu ada hodoma mpanimfo ehwe wo no me manu emunsia after a call limited registration we say your community to on the spring text and you know chama we apon chama enufie no nya bese 9:45 na chama tisi kan akobo anwa se me wo mu se organizer car na na deputy organizer car na schedule of never born na me say esama sort but you say the car na say eno wo hwe say the omtiti ona na me sinyame ayi bidiam bibia manyeku sinyame oni yen ediniye Ochosese akoya yam hihie pa na nso oda yare sabia na emergency unit ase se obedru honom no otimi gina won so ehwe wo mu nyina doctor so make say patient doctor confidentiality what I say but me hwe me mano said the no me do mbae and he said and me no my stress na there was a been fracture na dey be show opinion there but I am happy and encouraged and the kind of professionalism of the accident unit doctors no they share prime word in there but and that's all Fourth no adi Frank Tudo begina MPP amanyoko no anim de akosi na fempino ene aduonu na animo no ena wo mo ehwe se abedwako a wonom ene hwe sa abato yesu asatena se gina ehwe se wa wo dibre e wa aban yi mu bia no akwanya ni honom ma se wo beye agent ama enipa ya wo mo ayi wonti epre Frank Tudo dibre no representatives are here candidates representative ni abaye and yajitu mu say government official bia na delegate bia ye agent or any of the polling station the idea yin na agi atum na yesre on say one chair ye one candidates no on mwaye si de be ya abaye kotui bia be hu say mwaye fine Francis Adeni mu ya ono so epe Frank Atufo dibre yi enso di tudwa se wagidi ye pa se chef fra abedadwa no ebeboa ama bato no mu adawo fan ma perepere yenso ayedwuma wada obeto aba no unse bibia no untimi nya nto sa eni obi akwa obekwa akoye de wope yempese obi aso bekwa akoye de wope enti no ye the electoral commission ene behwe ama delegates no ya to aba enwechi Fred Oware ya ono besi mampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia na mu so editu dwase one day wo mu enam kwantempon so a woguso Adom sam to esi ahene ne etu ahene fo anim so obeto abama won sa ada no enu nti asempo biara abato abedwaku no ebeka ananhye bi obaye no wagitum sabi ya abato no wini a enye deda wo ye no committee ana demonstration we no krom na ma wini aba delegation a obehu omo akwa omo fie no omo akwa akokasa no eno na mama ya to aba ma Bono apoye mantem no swafo ene atebubu mensi no assembly na nanoma trankonwa ya wo mo wa atebubu aka won ho abomo de wani akohwe bia ye ya mpedefo etu asi wono mo sese wono mo ensa eka Milichi Barracks meche bia ya hodo ya asrafo betena no a ewo se wo mo ema won ba bi odi wonti betu wonti no wo mo akwa kwakira bia ya wayi asi wono se asrafo yi bedru pe eho no odi wonti ebeto ne ma mo na ye we bisufo e betena nananoma asase
ọmọ ẹnjì ọmọ yẹ ọmọ ọdún ọmọ apọ ẹdwuma no ìfànsẹ dwumadi ọmọ di yẹn ní ẹmọ ọmọ ẹkyẹ nyinaa akọyẹ traditional council na yasẹ ẹsẹ minister aba pẹpẹ bi kan ekura no sẹ adwuma bi ba te sẹ nurse fo ba traditional council mpanimfo ne pa adan mo ọmọ tẹnɛ mu ẹsẹ ọmọ ba na yɛ the same development wɔ adwuma na ɔmo sɛ traditional council pɛpɛ ɛdwuma ɔmo tena yɛpɛ papaapa tina yɛ nyinaa aba ha sɛ yɛbɛkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo hwɛ na ha ne yɛ ma wɔn de a ɛne ɔmo mɛtena. ɛno akyi bono mantam soafoɔ Kwasi Adogyan ɛnso kasa yɛkyerɛkyerɛ mu aban ne mmɔden ba abɔɔbɔ ɛpɛ sɛ asomdwe ne ahobammɔ nsɛm no wotumi yere mu pampee ɛwɔ ɔman Ghana emu. For some time now, yɛtumi stabilize the situation. Yɛde military detachment aba Tibu. So, mmerɛ no nso atu yɛba yɛ na the Ministry of Defense yɛka kyerɛ yɛn sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo set up barracks ma yɛn. Yɛ 3 separate barracks ɛna yɛhwɛ. Yɛde baako ba Eastern Corridor. Yɛde baako nso akɔ the Northern Corridor and the Western Corridor. Yanko Mori na arehosem efiri hɔ no eba ene se Premex fango yi bi ya wo mo ahye na nkure mu da bobo ye mu a wode nam ekwan so ene se efiri bobo ye ni mu ehwe hɔ na hwe hɔ no no a na soja ema taxi bi ya na si ne ba bie eja to mo ma ahye dwere be ewo Mori ye no abura asebu kwa man kase bense ni mu wo mfimfi mantem mo video ha kwa no do na moto isi metiro fana bobo ya sumo cha oda ba ante bia no meti to mo meti le koto asofu koto na akai mo hwe me side na mo de koto to ati bi o ite koto na ati akọ asasana na ko ansoja the best can stand up atuja zina moto no o movie ya orúkọ ni ti moto no cry jare dem na jan fast no person e bada zina ko furu kwan maame kase enso ewo soto ewo kwan no enchen ya ne soto mu nuoma nso eja no eka no ahye Kwakupani enso ebo aye ema otimi dumgye yi wo kyerɛ sɛ maame na ɔda yɛ fa sɛ ti fu ɔno na boto na sen kwa yi no na ɔda yɛ brother ne kan se brother ne kan na sen kwa yi na jijina wonom ensem emona yenko Ghana Integrity Initiative etwadeti a sejen emu mpedimfo asi nkonwa na we no African Union Convention wo mo emfisia aduonu a wagitu mu se obetu keta hyehyɛ proye ene kankan ne dwurimdie ase na Africa wabɔ ho ban na ɔman Ghana ye free mu na no wɔhwɛ mmara yi a etia saa nneɛma ne nyina na wabro mu ye nhyiamu ne wiye no na betu odwa se Ghana mmara ne bi wɔ no mo a ɛda krata so keke enka ɛbɛyɛ a wɔnyɛ nsakyerɛ bi wɔ so so a ɛwɔ sɛ mpanyinfo no wɔ nsatim so na ɛbɛyɛ mmara. Our Conduct of Public Officers Bill, which actually is going to incorporate a number of the provisions in the convention into domestic legislation, is popular among us, which has not been done. So we have been pushing the executive to ensure that cabinet passes it and lets it go to parliament, and parliament will pass it into law. AU eni swade wono eni sesen kasa mre ye gitumu wi a etimi didi dwuma e ma ne nyansunsanso e wo manfo so AU advisory board member aw kasa etia keta hye kanka ne proye e Kwame Adom senanu no de sansemi etudwa. Over that period, what the AU expected was the country would pass laws that align with the articles of the AUCPCC. And today we identified that, by and large,
out of the key articles, Ghana has aligned with 91%. At the law level, we have passed the law, but at the functional level, where it's supposed to be executed, we have challenges. So, access declaration, you see that we have an issue with its implementation. Yankwapo yemantem no emo ye kwawu obo na maburu bia wonom ewo kwawu osubin wo mo de won pena no kwasi ada bo wura osubia himfie wo hene wo honom ekwoche no woro ne ntoma wie woro ne namu mpaboa se wogina wo peso atu ohene ne no ena kwawu obo himfo kire sa amamre ne amane kwaso ena wonam edisi wo hene ntisa akwa no aso do fade tu ohene enti ebeya nka maburu no ma adwebromra nenso kame yesi wogusu ahya himfie horom nei na nanom ne mpedinfo stressa posifo mra ho sabia adwebreo ebekoso. Person by science na obako Daniel atubi ne nanchi ne mani bi ka ba se omotu ndikro to mo di ambassa omotu de dem se o mi se atu mo nya mo na mane pa ni capacity of the team and say we so many we atan mo ya ko ni e bi kin le kase si ani to ani fo mutu o ka mo bia bo ni nju sha ta na tina me pamo mani da bakwe enya mamre nya mani mutu nju brokon o tieta buya eza kase obo ni ne pone za na busia na odemu na buso penzu za se tina tene to motu ye enya mamre nya mani enu echi akwa mo hino wo ko wo na naije ankama asafo aka wo toso nan enso edito maburu no nim se enya de obetimi de won pe etu wo hene sa isanse enya mamre kwan enti dia koso sese ya no amranche bi ni nipa bi ditumi ya hye o masase o mutu ni enya sa kwa na sese o mofaso ene ye tu wo hene sa so obetu wo hene ya ye body charge fa amamre ni amane so na se bono na wantimi ani hu bia na ye hu sa pa ofon na amamre no kire se sese tu na ye twedwan abu so Belana titina ni maxima traditional council no eye awulai amehie panyele ya wotoso miensa na nana ede ensem atudwa kire so oba ne potem hono a efoma gudie to ya e namra kwan so de kana se galamse no kwa na ekoso wo potem hono na wose no kra no ese nsuo sensase ese kwaya hodo no de sa hadwe kwa na se mabunu de wo ho ahye galamse yi mu ase wo mu hwe sanse nubone na wonom etwetai nam so ma se de ne bode fosima no homre so walembele hono e hadwe ntimpanimfo ya wo mu ka bi wo mu e ma wadwen anywhere nimra ho ya wawu wo kwasi wo ho a woni wo papa no because ofi bibi no aba na by chance ojibi se kusha wawu oko iti ehwe kwasi na ekwo ho a no mo pi no na meku nusa wadu ye one every what friend o sese amafo wadwen na nyime pi efi wo wo ba defect pi wo mo fo nti onye bi na meka o wo ho mo fu Miss America in there yes we hear one but there is fife compared na de bon na nye galamsi enu echi ro hina oba kanta na na aka nwusa wotosum yenu enso ni adom kase ama ne boni lote wi atwetwe sansemi ho nkomo do madam the sister wiase na wa aba no ahwa yoro ko na dwuma ye nyanye ehun chena se de ko ye drug aba say your life nti masra man cheno na maba wande wonto ho fi ho na oya dinu mpala akwan wa ro wi agbo anu o dem bi anu mu bagwa me nti pa ho nchew omo ho ban me na de mindu no o say man cheno aka so ompen dodo na o fi de minya dwuma nya minya bibi nkodi ano no mko chimi no de kakra ne chi onyo de wi nso so a ha no da so ho nya da me de na ye no bagbo ama o ha no we fi ho nti mapa ho nchew na ma won fa akom na ne brinti onyama onye de oye ye free elembele ni emejina Ghana Statistical Service wonom akache na mu mpede fo ye hwemu de abetudwa se e free April bosome no kopem June bosome no hwe my Ghana ene economy na ne mu atre kakra na no ha mu nche mu miensa akiripo mieno na wo kire mu ade toto afrase ho 2022 ni mu e free April kopem June kro no ano a emu kire de ne nso na gina oha mu enche mu miensa akiripo enum enti wi ana se na akiripo no sa kire kakra ba ho kire se afidie no ensa da ampeja sa afrase atugwa oye
Your GDP estimates are Ghana for the period April to June 2023, or the second quarter of 2023. Now, in the Ghana Statistical Service, that to go there, at the second quarter 2022, to second quarter 2023, final value of goods and services are produced for Ghana Hano, by 3.2% over this 1 year period. That is April June 2022 added to April June 2023. And what you would to abai and him say is Shabi or Honomoa. I was with me Edigo Aquamuna Boamo Maisicasum in Statistical Service yet to toss my aban ordinary or near dam 3.2 year announcing day. The yesterday the government ordinary Bokohuni subsectors in the Dayada to join the agriculture or Manamudo by 6.0%. Services 6.3%, in an industry or contracted by 1.9%. Yes, if industry now, the EPD are buying ordinary the damn industry our contract by 1.9%. The more contracted construction, nitty production of cement are used as an indicator for only the quarterly measurement for the construction subsector. Yes, this is the 5th consecutive quarter construction while contract into to share there are buying na dream boko the disaggregate into oko agric there, although you 6.0 growth rate in agric forestry and logging or contracting. Ghana Statistical Services womo ensemi so na mejina na bedwam so kase abreso wano pay no medini nyina esie wo hia me a eya frame anoche wa ba ajwa se wa ye da ye ho aba na ye ba ye online portal eso nsem ahodo no ye be pensem mu